Anyang laki din! Kunamlan no asino akalaingan iti pagadalan, tiawanan bain ang babae. Abay anak ko, agdaya-daya mudum ka. Kanya man ti makagapaw. Dayjay man abak lang anak ni Auntie Tina. Kunamlan no asino akalaingan iti pagadalan. Hindi naman siya kagalingan. Pabida-bida lang. Anyat kayat mo asawan? Agin lalaing nga rod ni Maria tatang. No umas na, kunamlan no amu na amin. Ala, lalaing ang mayt anak ko. Baya makas dyan ni Maria. Ngamen, uray anya man na kinasirip tadaking ka. Agparigat to day jay ang makastrak iti trabaho. Ha? Kano nagbatit at tao? Kasano kumamaawat day jay iti trabaho? Nuhait pailaan ka bagsakan. Sa bagay matkit di So abay amlaeng, agpakalaing anak ko. Nagbabatit dan tumalang at tao. Anya nga minin dyan ako natin instructor tayo. May papaniti proper hand washing, Maria? Agin lalaing ka saan aya? Saan nakman ang kasarsarita si kaabakla? Ha? Ay kwa, mabigla nga. Ada ka di ba asul ko kain ka? Awan mo't, nga mas-asarak lang amin iti ugalim kat. Ha? Saan ka mawatan iti bagbagam Agin lalaing ka, ngam saan ka matgayam ang makaaw-awat. Ha? Yak ngamin kayat ti ugalim. Ha? Pabida-bida iti klase. Ani ha? Kunamlan no sikat ti kalaingan iti klase tayo. Tunggal ang saludsod ti instruktor tayo, sikat ti kanayon asumungsungbat. Ha? Naimbag kumamat no natayag ka, ngam saan mat, kas kalaan sisit asumanao, no madama ti discussion. Anya? Nakabasulak pa'y gayam. Kapo iti panang ibagbagak iti opinions ko. Nagdamag ti instructor tayo. Una yan, anya laki din. Hay, makapasar! Pumanaw ka man dito No adda kayat mo adamagan kanya. Ingkalatan agdamag iti sabali. Maawatam! Diyak manamunanang. No abayakas diya mo ti panagsasao ni Maria kanya. Ha? Awan mo ti dakas nga aramida kinkwana. Ngam kas diya mo ten. Ay, bayam latan anak ko. Ti importante. Kat amaw nga awan ti basol mo kinkwana. Ay, sa bagay mo't kiti Di may sapay adyak kayat kini Maria. Iraman na pa iti height ko. Uyawan nak anak abat-bat titak ka no. O, dayan ti akin anak. Tadi daman la mabagbagaan ti anak damat. Huwag nga ron, nanang. Ngam sa bagay mo't kiti Sana nakaskas daw. Gapota uray mo't gamin da tatangkin nanang na. Kat nauyaw da. Ay, wan anak ko. Husto ka itiray ta nga imbagam. Ngam ala bayam latan anak ko. Igaad mo kit ti agadal. Kanayon mo alaglagi pan, asaan alapad ti height, wano kinabatet, iti panag-asenso ti may sa atao. At niya lakit din aya. Ay na, unaklakit din na awan ti tao dito. Adda ka magayam si kabaklang anak ni Gloria. Anya? Tumakder kami ngaman tapno makita ka. Una yun, tata. Nakapanpandak kan tumang ngamay. Anya? Uray nakatakder ka, kakasla ka nakatugaw. Hay, naimbag pa'y dagiti anak may kinibakik ko, gaputa nagtatayag da. Ha? San akasking ka, ken iti kabsat mo ani Lloyd. Nga uray nakatakder ka, kasla kailan nakatugaw. Nagpapandak kayo nga may.
apay ngay akas ta timbagam kini bakla, lakay. Pudno mo timbagak bagay. Uray nakatakder. Kikasla nakatugaw lata. Kaputan nagbatit ka nga raw. Sa bagay mo't kidi Imbaga ako naging kuha na tikas dyan. Kaputan ako nang aminti anak tayo din na minsan. Amas asar kanu keng kuha na. Ha? Kasla kanu iso ti kalaingan ije pagadalan. Tunggal agsasao. Anya, ay una yan. Husto lang arod ti imbagam ken kuha na lakay. Ewan na. Barang agnakam na jabak la. Ay, apo aya. Uray pa'y mano akurso ti iturpos na. Agparigat to day jay, amaala ti trabaho ko naktubag. Ha? Ang lalaki dinayak. Kunak no asino ti kasla unano ang masabat ko. Si kamot gayam, Lloyd. Anya? No magmag na kayo nga main, tumakder kayo. Tamangan no saan da kayo amakita ti masabat yaw, kat dalapusan da kayo. Naguyaw kayo mo tinanti Dina. Ay sana pa naguyaw dayjay. Ibagbagak laang tipod no. Naggapwam nga min aya, tanarabyan ka. Naggapuwak ije pagadala nanti. Apaw! Overtime isa? Ay na, bagbagakon ken ka. Oray mano akurso ti iturpos mo, no kurang ka iti height, ayawan mo laeng. Marigatan kanto ang makasapul iti trabaho. Anya? Mabati ka kanyak, tamangan no saan nga ibagbaga ni nanang muken ka ti kasta. Sana talaga? Gaputa oray ni nanang yaw, kat batit magtapadpada yaw. Ay naaling ko, oray niya pa iti bagbaga da Dina. Saan mulatan nga ikan no? Ay, nakauyo yang. Bayam kadilat nga uyawan na ti hayta. Anya kuma ti bibiyang langay. Sa bagay mo't kit di Dahito ti kalayon mo alaglagi pa. Ti kinasirip ti tao, saan ang maibasari ti tayag, wano kinabatit na. Always remember that. Ha? Kita man ti anak na ani Maria. Ha? Natayag nagpaiso. Maya ti pamagina. Ngam, no maipapani ti academics, nga. Syunga. Anya? No saludsudan ti instructor, no anya ti opinions na iti discussion, pulos asa na makasungsungbat. O nya, adda ka di ti may tulong ti kinatayag na. Awan, ngam no aguyaw dagiti akin anak, kunamla no. Anya laki din. Awanan, talaga nga intulang dan ti kinamanaguyaw da dagita at tao. Awan ti bibiyang ko katakwada nanang. Uray aguyaw da aginggat kay kayat da. Naimbag kumangaraw, no nakalalaing ti anak da, tapno adaganas da nga ipampanakal da ti kinatayag da. Anya kumangay ti binatbat ni Maria. No may papanay ti academics. Kaslamot na tuktukan na bisukol, no saludsudin da orally. Ha? Saan kumat ng uyawan? Ibagbag lang. No saan da kumakasbiyay? Di saan kumat nga ibagati kastoy? Anya lakit din, nanang. Hay, adan tulata. Isu nga igaadyaw ti agadal iti kabsat mo. Ipanagnak yaw kadakwada, asaan alapad ti height iti panagprogreso. Apay gatangado ti tao ije balay da guriya bakit?
agpapaskenda ka no. Iso mo tinangag ko itay apagsasaritaan da muna itay. Anya ngay kano ti okasyon da? Wano, kasangay ti anak ni Gloria apandak. Saan na kasangay? Agabrod ka no. Ha? Agabrod nga ibagbagam mo bakit? Makabrod aya dayjay ka nagbatit na tao. Isumat ti bagbagad. Oo, lapat dyan. Agabrod ka no. Ijay na kanon nga i-apply ti inadal na. Kung si istubilib ko na man ang lalaki din na ya. Kanayon ka ko mga agan-an na ijay, anak ko. Wala na. Di kanayon ko nga ibilbilin kan ka. No adda bakanti nga oras mo, ugaliyon ti mapanagsimba. Wala na. Kanayon ka ko mga umawag ka na kami iti kabsat mo. Ay, wala na. Mabaling ka dimot asaan kayong awagan. Every day, I will call. Nakaragragsaka. Gaputa, matungpal ko matlangan tinabayag nga arapaap ko. Ti makatrabaho ija abroad. Grab the opportunity, anak ko. Iso kanayon kumat nga ibagbagay ti kapsat ko na igayad na tagadan. Tapnintun makatulupos, sumarunong tumat kanyak ija balasiw taaw. Awanan ka itibain. Kunaklakit din numakumikum kang agsapsapul iti panggadam. Ngam saan mat gayam. Pakawanin na kumananang. Pakawan tarupam. Nanang. Ay na, awan lang arudan ti trabahom. Ngam nagpasikog kapay lang. Asino ti amaday tasikog mo. Kansa dino ti ayan na. Diyak ka muna sa dino ti ayan na nanang. Manipod ngamin imbagakan ko na masikuga. Saan na nagparik na pa'y? Anya, ay nagdanga kamutan, Maria. Ay jak amaw no anyat sawag itakan ka. Nanang, no nang ipanam iti panunot mo aya, ay salbagkit diti kastoy. Amo mo nanang. Itay gumatgatang kay Teresina ni Antipasing. Nangag ko pagsarsaritaan nagiti maritis ni Maria. Ha? Taapay ni Maria. Ni Maria kaday nga anak ni Dina. Uwan nanang, masikog ka no. Aniya? Nangag ko nga intarayan ka no ti lalaki na kasikog kingwana. Aniya? Nakalaling ti ina nga aguyaw iti tattao. Ngam di na mo't naisuro di nakataytayag nga anak na. Ala, bay amaw na nako. Saan kan nga agsaw iti kasta? Makapasaron mo't ngamin nanang. No aguyaw ni Auntie Dina. Kanayon na nga ibaga, nagbabatit kami kano. Kun marigatan kami itong agsapol iti trabaho. Ngam anya nga ita tinapasamak iti anak na. Saan mo't nga rod nakatulong ti kinatayag na. Tapno agpanunot iti nasayaat. Kasjay nga rod, anak ko. Adal dayjay, asaan nasayaat nga uyawon dagiti babatit at tao. Tanong maminsan, saan nga iti kinatayag amarukod ti kinasirib kunak manan? Yalakit din aya. Ay, kasano da ito yan? Nairan na nga awan makukwarta. Sapay kasapulan nga agpa-check up ni Maria ita. Ay. Kinasaritam ka diti anak ta. Nuad na maitid ti amati sikog na. Ha? Maumaakman amang salsaludsod iti daytaken kwa na. Ha? Tunggal damagag. Ibaga na nga awan kanon ti komunikasyon da. Enya. Kasano nga ro dita? Dayta nga raw ti parikot kao. No asino nga tan ti mabalin ko apagutangan iti usaran na apagpa-check up. Oh, nayin ti kastor. Hay,
Biyag aya. Papanamnanang, nakapulis ka may. Mapanak man ijay ili, anak ko. Anya ti aramidin nyo ijay. Nagpauit ngamin ni manong mo iti kwarta. Iso amapan ko i-withdraw. Kasta ka day. Ay katwin Adamot lang ti pagbayad ko iti tuition ko. Ay katuna, anak ko. Medyo nakalmot na ijay. Iso amagatang taamin ti masapsapul ta dito balay. Si kamot gayam ti masabat ko, Gurya, ay na nagadumutan ti pinalingkay. Garod baray, dandani jakpain maawit amin. Nagadumutan day ta. Si Kangay, sa dino ti papanam. Kasla ada parikot mo iti langam. Ay, kuamaray, saan laeng akasla? Talagang adda parikot ko ita. Ha? Nagapuak nga main ijay ayan ni Mari Anita. Umutang ako maiti kwarta nga usaran ti anak ko apagpa-check up na. Ngam awan mo tinautang ko kenkwana. Hay, parikot ko at talaga ti anak ko. Ti anak mo ang natayag ay isti ni Maria kunak kumaray. Ay uwan Maray. Ay, amangan no at kwartam. Pautangan na kumapay laeng. Saan ka madanagan? Tapaman nga addan to kwartami kin ni Hulyaw. Itad kumutlaeng. Ala, mano ka diti masapul mo, Maray? Uray 5,000 laeng, Maray. Ala, umay ka di balay minton malam. Ada mo ti impaw iti anak ko apandak nga ada di abroad ka. Ha? Ala, urayan ka, inton malam, kumaray. Anya, ada ipautang ni Gurya ken ka bakit? Adda ka no lakay. Iso tinakuna na kanyak itay nagsabat kamay. Kwa? Kasla nakababain samay, bakit? Ay nahulyaw, itangag kasapulan ta. Awan adi ti agbain-bain. Tanay, ti anak ta ti agkasapulan, ken ti salun at nalaunay. Ay, makarik na itibayin itakin ni Gurya, bakit? Nangro na iti anak na nga inuyaw ko ide, gapu iti kinabatit na. Anya ngay nga raod, nalpasan. Sana balay, tagkidawakan kwa na iti pasensya, numapanak ijay balay da. Wala ba kahit tanay, kastao na yapan ang uyaw ko idikin kwa na. Ngam iso magayam tinatalagad ti trabaho na ita. Adto ti 5,000 out utangam kumaray. Ay naagyaman akunay kumari Awan anyaman na kumaray. Ay Maray, pasensya ka kuman kadagiti na ilawlawan mi nga imbagbaga idi kadagiti anak mo. Ha? Kinapuno na, mababainak ita kada kayo. Anya lakit din ay kumaray. Awan day jay. Tinapatag adi. Kat nakaadal kayo iti biddot yaw. Saan nga iti kinatayag ti tao, ti pangrukudan iti kinasirib. Ha? Ngamen, uray natayag kensiksi ti anak, no saan namod nga amo nga usaran ti panunot na. Awan lata, awan sirbi na. Husto ka iti dayta nga imbagam, kumaray. Isu asapay la kuma. Tasardengan nyo matan ti panaguyaw yu iti tattao. Anagkurang iti tayag. Ngamen, numaminsan, isuda ti makatultulong. Wan, kumare. Ani alakit din aya.
ni Antiguria tinagpautang iti kwarta, nanang. Wag, nanak ko. Ay, nakababain lakit din kadakwada. Wag nga road, anak ko. Nakunana pa'y kanyak. Ati 5,000 nga impautang na kanyak. Kat impawit kanu ti anak na nga aday jay abroad. Ha? Ni bakla? Wan, iso amababainak iti kastaunay. Ngam anyangay nga road kat nalpasan. Nakababain at talaga, nanang. Sapay inuy-uyaw ko ididay jay. Tinapatag kat amirisan tayo tibidot tayo. Ay, mababainak, nanang. Kanayon ko idi nga uyawan ang nakabatbatit. Kurang ti height na. Ngam ita, isugayam ti makatulong kanyak. Ay, una yan. Alakit din, anak ko. Inka agpa-check up tanay. Naladawin ti panagpa-check up mo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.